School Fagalan Mission Gimakada Model School in upgrade Okraba Andro Sing Jamai Hangam Sung Lamsang A Sigi Model School Manga Chief Minister N Viren Maikum Hangdo Cray. State Education Sector Fagalan Nabalanga revised estimate on the Pakor Nipunito Haplagalay Matang Sahi on the Pakor Kudmanga Katla Tamle Haina Chief Minister N Viren Fungo Cray. February Taramari Taratareta, Cosim the Boston and Logan Panto Pogu, class 10 and 12 examination, Kotana boycott Torgan, Haribo, Wafamas, Warishin, Langang at home, Matam the Purin of Mairo Humna, Taxilakli. Manipur Tango Laitava Pivama Purun of Honabadalam domestic political system, Hongdo Kumatau Tai Haina MHRC acting chairperson, senior advocate Kaidem Manina Fondorkli. Wavgai constituency irong se sabre chai tarama panili pimasam ikai khuna mangal laba matung hatok maga hundok laba gi thaudokta chena bani hai banu pa ma sajwa jail manungda jingnani ai oi ba mong da siram lei amasung numit kuni thoi ni chumna chathagaba nipuni palak suba all manipur sumanglila festival 2019-20 ngasi de imphal gi palace compound leiba sumanglila sanglen hodok rei Ma'am Kurumzari Adam Nimbs and Pack News ne, I was a Pungza Public Maroiba, Pausing, Miam the Pijari. School Fagalan Mission Gimanung Model School and upgrade Taukraba, Andro Gimarang Purel High School, Yauna, Hangang High School, St. Jamaicingamaka High School, Praza High School, Lamsang Amadi SK Idol High School, Ngarangbam Hariba, Model School Mangasi, Siminus Nongtung, Birena Maikum Hangdokuna, Sangakre. Oza Singna, ransom tan bamong the Kongjang sanction Bedungaite, died the Kang Tabak Tobu Hana, Chief Minister Nongtung Biren Apple Tokray. Department of Education Schools Nasinduna, Moirang Purel High School Complex, the Pangtoki Bataramadu Marilena, Chief Minister Nongtung Biren Haikibada, Sahi Om Pazil Kadaro State, she the lady BJP in Luching Balanga Casina, Human Resource Fagal Hanabagi, Lambda, Miamgi, Matiangaluna, Kumang Soxin Bangam, but Nungai Fawi, School Fagalan Submission, Gimanung Chanaki and recording Makta, pre nursery, the Gihoraga class 10, Natraga, 12 Fawa, Matik Sabe School Infrastructure, Madi Oza Sing Tamduna, Upper Makal Gimai Masing Mairo sing the Takpi Tambin Naba, Taurang Paikalagani, Nasida Hangdog the school, the Mai Masing Tamli Mairo sing Asina, Mapung Marai Paraklaba Matamda, Upper Kunaya Sigi, Kanaga, the Tabak Torkani, Haibagi, Asa, Langak the Lay Haina, Chief Minister Fondoki. Education Department के Director, Commissioner, Education Minister, यामना कोई ना time bound दा ये हाइपनी सिगी schools है, मसीगी थबक से time bound दा होगा भी यारों। अपिक पर pre nursery की इसी लाइनम दा बनी ना, अतोप private school दा तम मुरे pre nursery ना, अदु कहीं class 1 दा government school दा होंगे वो इधी याद बने। अनु होजी कोई ना लोकल इसी pre nursery की class school की body दा हांगे इसी pre nursery लोग कहना class 1 मतंग मतंग अदम से लेके जगह नहीं, अदु देखो कोई छात्र सुवाला रोकेस। अनु वजह सिंह दा इन apple टाउनिंग बा, यारिंग कहीं वजह सिंह ना transfer posting गुम्बा करी गुम्बा कोई education department ना government ना सिगी सिम सीधा थारा दी फनी ने खल्ल गलो पपो हाय politically लाकुदन अमनी अदुगु मनत बददी यारिंगे बियर डोमिनर का अदगी छात्र छात्री की लाइफ सिम यारिंगे कोई bargaining टोकिदब ransom तानबगी मौंग ए परीक्षा थाब यारो यादु कोई तो अखोई यादु पीददी गा हाइबगु बसी ताबद याम वाब हाइतारे ओजामा वेरकांदा मागी मच्चा सोसाइटी से की फ्यूचर समाज की दमक लेरिबा अंगांग इसा नुसीग्रम मयाम से की परीक्षा एग्जाम में सही है मगी तवगदब नो अखोइना हाइबा दु याददी तवरोय गाइसी तवद्रगसु हाइरोइदम अदु responsibility ओजामा की responsibility दु मदु दायित्व दु मदु खंग तहोननि हाइजबनि कोइना हाइजबसे Ngasi ke thoram da sarga ke education minister thokchom Radhesham na hai ke bada school faglan mission se mission mota pangthokpa status ki mai masing tambi lamda anoba mayo na mapiner na ba lainga ki thorang ne mission se saruka moina pune school humpu kangatuna upgrade tawbane mission sida mama pa oi basing na pn dab nuai tab leira basu mission se kanan na ba grievance cell akhan na hang du na thamle nuai tab pn dab high view suggestion pbu haina minister na fongdoki
थौरम अदु सरुक याकिबा मिनिस्टर थौनोसम श्याम कुमारना एजुकेशन खुनाई अमगी यांगलिन सरुनी खन्ना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना आसान मियंग अमग लोइना पाइखलगलिबा मिशन असे स्टेट असिगी ओइनदि यामना लाइबक फबा अमनि हैना फोंदोखी Hana Edit Primary or Middle School, 2011 high school all just 8 years the primary Edit Primary School and the Toropai say Kamiam advanced when you go to Karena Yam Sokola Sahi Ohum Sireneva. A queen of Pajara Sahi Ohum Yam Council is Masikarino and a whole team led by Honorable Chief Minister. Education the Aina Yam Noizena, Tabuk of Zawam Zavaki, Nangam Javasika, Honorable CM Education Yam Toyo Viva, Aduga, Kabi Reva Kudimanus Tawayo Aduna, Mission Motasanga Konina, was asking us so, parents in us so. Masi akoina hodok cheriba thoriba piiba nungsi graba ngang sing sembagi mission se masida mayam punang ma saruk yaraga mateng pangbiyo Singhong chia amadi district ki kuding magsi samana pukhatna ba sumba pangkha ma pubira paje honorable chief minister ji manipur praja singna amadi andro kendra ki praja sing maroi na si mangda phammi ba isu gona ba angang ba isa su myam ba khoi na hing saura kan da di photo ina thela ka line na khoi duk thalakhine ba adi matam de khoi na si ngai jari ba education jaw da nation na si yaroi na khambira ba sumba chief minister ma manipur praja na phangjaba khoi khuding labak phabani aduga honorable chief minister sumba vision sanba wakhan chawba masagi oijaba thiraba praja gi ne ha ga de kathokba sumba chief minister ko na phangjaba magi makha thabak sujaba imati akoi thagali amadi nungai jai State education sector fakana nabalangang revised estimate when lupa crore nipunito hap laga laire mathang sahi gi one lupa crore kunmanga khak laga thamle hana chief minister N Viren Fongdokrei wafam se konthozum assembly constituency go in model school in semgat pahokraba ngairambam gi SK Ideal High School gi school fagalan mission hodok gi thoramda chief minister Fongdokhi bani school adi campus ta pangthoki thoramda chief minister makata na high state constituency humpuda constituency kudingi model school amamam thamna chilak mission asi sahi asi ki manung mapung fana pangthok no ba hotna gani mission asi singi constituency sing da su athu ba hawna no ba hotna ragani mathangi sahi fabu da atop model school humpu amaga semgat no ba su thaurang tauri hena chief minister na phongdokhi Thauramadu Mari Lena, Nairangam give me am chief minister the patient keep a memorandum gi paukum pireduna chief minister na high MOBC Makada Nairangam gi SK Idol School gi Nupamasa Amasung Nupi Masa Singi hostel sana rabalangakna recommend Tauduna Lady Badu Tabakoina Pangtok no Rabamadi School Asigi Awada passing Mari Lena department Singatana Duna Taubayabat Sing Taunu Naba Honaragane Amade Nairangam Sangbagi kilometer Animuk Sangbalambi Asisu Atuba the black topping Taunu Naba Honagahana chief minister na Miam the Tajabiki Lairwa mutano school paganan jida ya maru ba mission nam khag yawi manung ge ba team sima oja sing na su adu mama mapa we bir bir sing su ai khoi gi school angang lai tambi bu se ai khoi mindset mai khoi hana gi leiram ba ari bi ge khoi hongkok se ai khoi gi ahlam sin ai khoi da education pirak pa matam da asa isa je am thurane matric la kaino pa class 12 la b ra ma loir ga thabo ma sa am da tawjer ga dine khoi se phar da mine hai gi concept se lai tam ku dum taw ba mayam sigi concept se hongtok han gi go angang sin da masigi concept si hongtok ba matung da si de kam nungai re yo nahrol mayam ma thole ba lai lai so hai ba qualified do ba ma pa da tam bo kang bo manipur la ka na si moi start up fa na sarkar gi mating khra lor gal pa crore ma lak yang kai hum lor ka na moi na entrepreneur link laga mi cham da mi chani da tabuk pira ga moi tabuk to ba hore moi tabuk phang mo ta ba sarkar gi moi na mi mo tabuk pi ba hore na sumai na ekoi gi education se afa citizen na mo oina na ba adom da education pi Lenga ki school fagalan mission ki thabak paikat pada lenga ka sina political ki khana ba thamdana thabak tawbiu haina khunrakpam constituency ge MLTS location na appeal torakli wa famase Imphalis ki sagol mang dale sagol mang hai secondary school de pang thokiba khunrakpam constituency ki manung dale KSC high school KV Added high school amadi sagol mang hai secondary school singda class 9 tam mahiro singda larik gen thokpu ki thoram phongdokhi banai MLN achangwa senfam putok na mahiroi chamarom gi lairik laiduna yenthokiba thauramadu MLA location na makata na haikibada lainga kasina handak haudok liba school fagalan si haiba mission ase afaba khongthang amane adu mission ase gidamakta semga sagat pa madi oza haptok hapsin gi matang da political gi khut changba manba ama uriba se afaba khongthang nate maroina laiba kama saukhat pada education ase yamna maru oibana Manipur gi su education sector ase makhalamata gi politicized Taudaba Matau Tai, Loinana, Maki Maike Gisu Kendra Sigi Langaki, Mai Loisang Singda, Akanabami and Sang education Gilam da Chowa Hong Bamapura Naba Honari, Masigamanung Chana Kendra Sigamanung da House Changa Sagalibi School Sing, Asisu, Atu Matam the Sangadonamiam, the Sinarigan Habu Wafam Tamlaki.
स्कूल फगन मिशन से करीगनो हाई तुंगी मिरोल फननबनी कोई पुनमक मसीदा आईगी मिगी खाइदेबेदा ए स्कूल फगन जारे कोई सरकार ने यावरे हाइबीसु कोई लेते आईगी अतोबदी खन आईगी दबती सुंगले लेजदे अफबा पोतो फै हाइदम हाइजगे फतब पोतो फतेदम ऐसाना दम अपील लग्जरीसिनी ह्यूमन रिसोर्स पुथोरकदबा तुंगी मिरोल पुथोरकदबा कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट दा मैम पुनम हाइबिरी दुनी एजुकेशन चाखोतरी पुनम अमदा चाखोला हाइबसे चाखोलोय हाइनबसे मसीदी चुम्मबनिना मसी चाखोलन हाइबा तारबदी मसीदा सगै नतै जात बिजात खाइदबा दुकुमना बीजेपी नत्रगा कांग्रेस नत्र सीपीआई नत्रगा रूलिंग नत्र ओपोजिशन सुंगाई खाइबेदना इनी लाकवा सरकार से हार्ब एजुकेशन सेक्शन सिददी मसे चाप माना मियंगदा आई थमन जनिंगी बॉसम में कोसम लो चाहिए से क्लास 10 में 12 के एग्जामिनेशन बॉयकॉट तौरगनि हाइना काउंसिल ऑफ टीचर्स एसोसिएशन थमलकलि वाफम मसिगी मातांगदा लेगांगना वारोइसन पुरुंग न बखोनबियो हाइना माहिरोइ लुप अहुम गी माइकेदगी पुंगनिंग सिंगसिलकली था सिगी तारामरी अमदे तारा तेरेतगी मथंगसिन क्लास 12 तमदे 10 गी एग्जामिनेशन हौगदब मरमना अथुब मतम मियंग संगबिदुना माहिरोइ सिंग चमम न पोलिबा से कोहनबियो हाइना देसाम गी प्रेसिडेंट एन एडिशन फोंदोरकली माहिरोइ लुप ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर असुम देसाम मदे अपुन बलेबा की माहिरोइ सिनपांगलुब एम्स की थौपुब सिंग यावना आदम जाति कॉम्प्लेक्स लेबा असुम गी लोइसंग द पांगथोकिबा पाउमी सिंग उनबा मदा एन एडिशना लेंगा की मखादा लेब एलिमेंटरी स्कूल हाई स्कूल मदे हायर सेकेंडरी स्कूल की ओजा सिंग की आरोपी की इरांग से हौकिब कुमजाल सिंग अनि तरामापन की हौदुना लाकलबने यौ असिग मरी लेनना अथु मतमदा ओजा सिंग की आरोपी रिवाइज तौरगनि हाना एजुकेशन मिनिस्टर न थाजब पिकिबसु लैख्रबने माक नमखा तारदुना फोंदोकिबदा यौ म लाक मतमदा लेंगा की माइकेदगी nga की यानरब मवंग द वांगांग बा मदे पिगलिबा पिकिबा थाजब सिंग अदु थबक त ओंथोक्तबा सिना यौ असि लाकपने एग्जामिनेशन असि माहिरोय अमगी पुंसी द ख्वाइदगी मरुओइबा तांककनि हाना खनबिरगा वारोइसिन पुरक्तुना मौसागुम टेक्ता कायदना पांगथोकनरनबा लेंगांगना सिनबियो हाना फोंदोरखी नाकलमरमदा तारेट सुबा पिएगी मतांग द कॉलेज ओजा सिंगना संगसिलंबा खोंजंगी वारोइसिन पुरक्तुना मौसागी पुंसिद हंजिलकपद माहिरोइ लुप अहुम असिगी माइकेइदगी लेंगा की मफमदा थागतपसु फोंदोरखी राजिंग आरोपी थोपद असि असोइब लेरे मसिगी रिवाइज तौरनि मसि सेमदोनि हाइदना यानब लैख्रबसु ngasi फावबदा थबक ओन ओंथोक्तबदगी ओजासिंगी सिगुम याम हक्चिनबा खोंथांगसि लौरकपनि हाइदना कोना तोगान तोगानबो ओजासिंग उनजब मतमदा ओजासिंगी माइकेदगी थंबिरे अदुना मणिपुर गवर्नमेंट ना ngha की यानब मोंगदा करिगुंबा इशू म लाक मतमदा प्रॉब्लम म लाक मतमदा प्रॉब्लम तो ngha की यानब मोंगदा मखोगी वा ngang दुगा थबक ओइनदी हाइदोखिबा वा नत्र ngang पीखिबा थाजबसे मतम चारा थबकता ओंथोक्तबदगी हौजिक हौजिक माहिरोइसिंगी ख्वाइदगी मरु ओइरिबा एग्जामिनेशन क्लास 10 अमदि 12 पिसे मसिदैसि करम्बा मसि पांथोकपा ngamgodra ngamoidra haibase wahang masigi phibam se lakpani haidana akoi mahirup ahumna thamjaninge Council of Higher Secondary Education Manipur Kosim the Board of Higher Secondary Education Manipur Bosim Loduna Lakib February Taramari Madi Tarataraki Pangtok Pahogda Riba Class 10 Madi 12 के एग्जामिनेशन द सरुक यागदर माहिरोइ सिंग मफमदा मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF ना चेरोल मदा ये प्रपोजल पिरकली मणिपुर तंगदु लेताब फिबम म पोरंगना बखोना बदलम दमसिग पॉलिटिकल सिस्टम होंदोक पचंग हेना मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक्टिंग चेयरपर्सन सीनियर एडवोकेट खाइदम मनी ने फोंदोकरै वाफम से ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको की कुंतरेलक सुबम पोकुमन थोरम फोंदोकिबनै मणिपुर यूनिवर्सिटी की आर्ट साइंसेस हॉल द पांगथोकिबा थोरम अदुदा अथोय मिथुंगलेन ओइना सरुक यारदुना खाइदम मनी न मखा ताना हाई इंडिया की डेमोक्रेसी असि सेंजा थुमजा द युमफम ओइबने मरुओइना मणिपुर दा सेंजा थुमजा तावंदना मिखल पांगथोहनगे हायरबदे लमदम असि लेरबा माहिरोइ लुपम सुंग CSO सिंग चपचाना थौदांग लौदुना थेंगनरबदे अफब मिहुत पुथोक्तुना मिखल फाव पांगथोक ngamgani इंटीग्रेशन की मतंग द पल्लदुन खाइदे मनीना हाई मणिपुर की अपुन सकम सागत पाइबसे फुरुप की खेना थमदन थबक तौरबदे मणिपुर काइब ngamloi फोंदोकी थौरमसिदा अमुको की प्रेसिडेंट PH नंदोलुवांग चिंगबा लमदम असि चिंग अमसुंग तमगी लुचिंग क्याना सरुग्याकी अखोई पुनमक लिंगेल लेना थोंला ने लेना अहोंबा सिस्टम अमदा अखोई ऑप्शन चंगी पुनमक वाथोला तो पुनमक थोई बसिंगसे अम तौरग फगदरा अमत फरोय एगी मोता पॉलिटिकल सिस्टम जे थुगायरगा चेंज तौदरती यारोय बेस्ड ऑन करप्शन इंडिया की डेमोक्रेसी से मरुओइना मणिपुर ददी करप्शन बेस तौबनी करप्शन याउदरदी डेमोक्रेसी सिए इलेक्शन नमा हाइबदा करप्शन फेस्टिवल करप्शन से फोंगना
masa pairaga chenbase Manipurda oire. Manipurgi politics vote lepa ka ba sasun paibase corruption yaudredi yade. Aduna corruption tauhundana aseng ba achumba election ama tauhunge hairabadi lambi chulay. Wafgai Assembly constituency ke manung chanba irong sa sabad masagi sa taramapan kakta ngairi binupi masama bo nupi oibi ki kai khuna ba mangala ba matung hatok lag hundok lam gi thoduk chena bani haiba nupa ama singna ningai oiba mong da sajiwa jail manung da sidu na leiram lei lai khidr nupa do lilong dam manak ta gi lai khidr ba Muhammad Hasan Mudi gi machanupa Sheikh Waris kawe masagi chai kunmari rom sure impact news na phangwa paw danga se ayuk nongalak pada zela se ki toilet phi na mamit amadi makut punsilaga phi ama ngak samda yanduna siram bani hari Sheikh Waris ase mayang Imphal police na mamang tha January 13 da nupi masa asigi misiga mari lena na mayum dagi faglabu matungda tha asigi tarada CJM Imphal West da putoktuna judicial custody da thajin ki bani Waris ki misi bu imung manungi miyoi sing na yaning do fong do pagaloina na misi se da chena ba miyoi sing tigatuna cherak pidru fawba asiba hakchang low kiroi haina pen da fong do rakli nakalam romda Waris ki misi ki mayok JAC ma sem ner mi pang thok do matung warep kya low pagaloina na chief minister da memorandum bishin krehari JAC ne sindona warep sing adu ki manungda misi asigi asiga mari lena na jail authority thabak tagi lauthok kadabne misi asigi case CBI da thigalan gadabne laklebe tang tara mari gi numidang pung taruk tagi tang tara manga gi numidang waram pung taruk phawba Imphal more lambi ban kauraga ni haibu wafam yauri Mayai lambi ki wangoi de ki thiam le sang khong phawba quality yaudan koilas tharamba adu Manipur gi maming leraba work agency SVS Construction Materials Private Limited at lengaka mari lainaba Public Works Department gi ayaba laudana su bahawba thabak oiram lei thas ki tarada impact news da Imphal West ki wangoi de ki thiam le sang khong phawbi lambi Koilas thab numit kun surakpada mafam kaya da kai ba horok lehabu ki paw du ki makha tarakpada ngasi impact news na PWD ki additional chief engineer 3T Ravindra Kumar ga unaruba matam da mahak na hai mayai lambi gi wangoi da ki thiam le sangkhong phawbu koilas thariba se India gi Ministry of Road Transport and Highways ki santang makha da paikhat pa project ama gi makha da ne lupa crore 33.9 gi project ase Manipur gi maming leraba work agency SBS Construction Materials Private Limited pai bane adubu SBS na EPC mode ki mathau taba thabak sing tauramdana thabak adu mari lenaba PWD gi ayaba yaudana haurambadagi department gi maikei dagi su ating thamlibane makoina hauramliba khara adu su quality maintain tawde habigi wakat laklabani na yengsilagane karigumba SBS na thabak ase makhata na quality yaudan taruklabade thabak ase gi sanction dasu ating thamgani fongdoraki ningsing ba yabade thasi gi taragi impact news gi lambi ase Anil Kauba contractor amana thabak asi sui haina lekai miam na phongdorakibane adubu impact news na makhatana thigaluba matamda thabak asi gi matangda department gi mari lena sing na Anil Kauba miyoi amataga thabak asi gi mari lena de haiba khanglakibane hariba thabak asi SBS haina koigi Manipur based company mada award tawbani aduga thabak adu akoina hujik hauro haidringe de moina hana in anticipation da toksen khiba poni madugi nuaitaba quality yaudaba pot leiramagadi akoina loinamak madu khoto holaga amuk seman gani hujiki thabagadu akogi EPC haina akogi anoba contract system amale ministry ki crore manga degi helagadi akoi EPC mode award tawgadawani have system da moi da EPC mode pibani aduga moina LOA he phangbaga thabaktu lambi du phatre na sujangi ba oraba male akoi su kano hairamdana aduna thabak rek suba hoba ko ni EPC gi mot matung na tawgadawani hairan thabak ko su thingjan gabani Imphal East District Lamlai constituency gi manung chanba National Highway 150 gi saruk singda lambi ningthina sembi da mayok ta miyam na laimakong mapal awang lekai da lambi tangkhai thingjin krei National Highway 150 gi saruk kharada koilas tha khiba ikui da lambi maya yamadi tongan ba mafam singda koilas phakalak ba mani kai ban chingba yaurak padagi Yangang police station gi manung chana laimakong mapal awang lekai gi miyam na lambi tangkhai thingjin bagi thabagadu chathar khibani
mafam adu miyam na phongdorok matung ina lambi fatabra maram oiraga lambi khudong thiba toina thokliba mafam asida koilas thaba matamda quality yaudana thabagi thabaga si tawbigano mari lenaba authority na miyeng sangbiduna mafam asigi lambi ase ningthina sembina ba pukning chingsilakli NSIDCL की मखादा नेशनल हाईवे नंबर 102 इम्फाल मोरे लंबी की कक्सिंग लमखाई मपा से लंबी पाकथोकने हन तोरंबा दु पाकथोक लोइदब ओइरबदि फेब्रुआरी 4 फाउगी मनुंगदा हानगी लंबी असि सेमबगी थबक हौबिननबा कक्सिंग लमखाई बाजार बोर्ड KLBB न लेंगा की पुंगिंग चिंगसिलकली नेशनल हाईवे 102 इम्फाल मोरे लंबी सेमबगी थबक से अतई मफम सिंगी ओइनदि सेम लोइख्रे अदबु कक्सिंग लमखाई मपा सिदि सही अमा हेलब फाव सेम लोइसिनदना लैरी हैना KLBB की मेंबर KSH इबेम चाना फोंदोरकली लंबी असे सेम लोइसिनदब मरम ओरगा मफम असिदा दुकान तौदुन नोमगी चरा तांजरब मियामदसु चाउन खुदोंग चादब मायोक नहले हैना मखा तारकली कक्सिंग लमखाई हाइरिबा लमदम असिदा लंबी सेमबगीदमक्ता मांगगा लाइबसी अखोई सही अमा फाजिलकदौरे अना अयेक अमा यावरपदा गाड़ी अमा संगम हाइबा संगबीबो हाइबा याद्रे थंगनबा इसिंग थाबिरो हाइबा याद्रे मैपोक लांपोक तोरपा मतमदसु फायर ब्रिगेड ओरसु संगो हाइबदा संगम लेत्रे सरकारना लंबी असि अथुबा मतमदा तांग कुनगी मनुंग बांगमैदा सेमबिरगा मसिदा सेमबिदबा तारबगदी मतुंगदा अखोई अकनबा खोंजेंग अमो थंग चथरकनी Manipur People's Party की Central Committee में famduna party as the president oidiba O Jugindrobu president famdagi lokthok padanatana primary membership tagi lokthok lehna thamluk lebu wafam ase Youth Front Manipur People's Party amadi Sanura Marufna yaning da fongdorokli ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unaba the Youth Front MPP ki president KH Sarachandrana fongdorokibada party as the finance management committee ki member taret ki manung da makhoi mangana central committee ki mefam pangthok tuna president oidiba O Jugindrobu primary membership tagi lokthok le hariba ase chanaba yaroi party as the oina sel tumgi matang na chay na leirabasu hiram adugi matang na yengshin na ba observation committee stem na thigat na ba made party asigi kendra gi president sing yaw na mi pam pang thok na ba hona ring aida makhoi kharana asing ma wafam thamlak pa si laibak tibani hena thamlakhi चप चाबा पार्टी की फनलान सिजनरीबसी चप चाना पुथोनाबिदमक्ता केंद्र की प्रेसिडेंट सिंगी ओइबा ngasi ngasimak akhoi gi apunba meeting ama mifam akhoi gi general secretary organization na circular thoga ngasi je phanggadobani adubo meeting asibung nanghandabida ngarang pung 5 makhai da changjelaga party gi athing ban leina pung ayuk ki pung 3 ki mamang da party office da changba yade aduga pung 3 ki matung da party ki office natra member amta leiba yade haiba order adubo singnaraga pung 5 makhai da changaga akhoi gi central committee gi circular book thoktabida yamna unconstitutional oiba mongda central committee meeting phamme hairga hoji leiba party ki president oriba Ojungindrobu akhoi president ki famdi ki tanthoe aduga L Krishnadas haiba party ki hana advisor oiramba ahal ibungo asibu interim moina president oina khale habasi Sanura Marup amadi Youth Front Manipur People's Party na yabanga moi Nakalamar of the Manipur People's Party MPP ke hauzik tholi ba wathok ase party ase ke president O Jugindro na ki power lana season na bidagi tholok ba wathok ni hana party ase ke general secretary administration is Gita Zahin na fongdorakli gari awang lekai tlebi ma ki mayumda party asigi nupi lup ki mihut sing yaw na pangtho ki pau gi mipam ma da wafam ase fongdorak ki bani pau gi mipam da Gita Zahin na makha taraduna Jugindro na masa gi asoiba kupsin ma gi damak party asigi yaiphan na ba constitution ngak na thabak tawri ba singu party de gi tan thok le hana media gi khuthang da lan un na ba hona ba se yamna laibak thi bane party president ge supreme power decision aduna mahakna apam mong the party ase salain na ba masung party constitution nam thaduna party is lana purna na bahona ba thawong ni hana thamlakli Date 6/01/2020 si ma suti lobun nomini suti lobun nomini sita kai dogi bu general secretary amada general secretary administration gi post se thokse laga lena copy mai moi marti phange ben si copy gi strength da brojen amu stay order amu nam tholaga aina pi habna te mai masana pijab ne ngonda maram pi raw tona padi mum sara stay order nam tho pi rem adu party manung gi decorum ji sum kai tharak pa mang thak mayam je achob khulai ma man oire ekoi mayam je le di yaroi khang pa dagi mana party dagi tan thok pa mayam iraga politics gi khan mi jing gi career hat pa hore ma gi election da sinagi paisa mayam du kupsen ma yarana honna matam da si ta jagi report la kun kunthra ni fuing khai na pa sakha mana magi kendra da vote maching engkai phumda phangdabi lakpa asugum leader se party je shona manga ani mana toki thab khuding maki logi ba pharum sha khuding maki record khudri lei party gi wore ki matungina ma impeachment ai lokthokrabani na magi makhad leiramba masana automatically khoi job tawre tasingna chum mayam pamaga achum bani haibiragadi party kan yaujaba forum amada table amada isa toriba aran achum do khana na ba madi nena ba damakta thong launa la hanga thami Sendong ke damak khalaga ni sagi potok sing
पुथोकपदा पुंगिंग थौगटपना मरम मोरगा लमदम असि हौरक्लिब तुंगी युमब्रेल सिंगु मरु फुकना मुथननबगी मचाक ओइरे हेना ऑल मणिपुर वुमेन सोशल रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाज AMWSRDS na cherola mada khangalakli loinana miram da ganja ge potok taki income kaya yamna lakhrabage haina su cherola sidama ka tana wahang tawrakli सिंग अमसुंग तमगी मरक्ता लाइनरिबा मरी असे हौरक्लिबा मिरोल सिंगना खंगना चटपा मथौ ताई हाइना लैसेम सना जाउबना फोंदोखरे उखुल दृश्य की मनुंग चना कांखुल खुनौ द पांगथोकपा लुरा फनेट की थौरम द वाफम से फोंदोखिबने थौरम द कांखुल खुनौ की खुल की मियोय सिंग अमसुंग मणिपुर डांस फाउंडेशन स्कूल अनिना नाट की ओबे जगोय सिंग उत्पगलोना लाइनिंग लाइसोल गलोना थौरम द हौदोखि थौरम द लैसेम सना जाउन मखताना हाई कांखुल खुनौ हारिबा मफम असे सही क्यागी ममांग के लेरक्तबा मफम मने मफम असे दई पाई पुसिंगना चनर मसिंग असे हौजी फाव चनदुना लाक्लिबा सिना सिंगमी तमी अमतनी हाइबा मयेक सेंगना ताकली ngasi pangthokliba mai marong hunbagi lining laison gi thoram asidagi lamdam asi marachena award apa laitab lamdam am oirasnu haiba wafam thamki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯆꯤꯡ ꯇꯝꯁꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯅꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯂꯒꯁꯨ ꯏꯄꯨ ꯏꯄꯥꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯍꯤꯡꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯑꯩ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯜꯆꯔꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ मालेम की तोंगान मफम सिंग खुंदादुन लेरिबा मैतै सिंगदा लमदम असिदा लेरिबा मियामगा इमोशनल इंटीग्रेशन में सागननबे वाकलोंदा अहानबा वर्ल्ड मैतै कन्वेंशन 2020 पांगथोकलगनी ngase world मैतै कन्वेंशन 2020 की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंग उनबा मद कमिटी असिगे एडवाइजर ओडिबा पोसंगबम सोनामनी ने फोंदोर केबदा लाकदुरबा मार्च मरी मदि मंगादा असम की कसा डिस्ट्रिक्ट की लमाग्राम दा पांगथोकदरबा वर्ल्ड मैतै कन्वेंशन 2020 असदा इंडिया की तोंगान मफम सिंग खुंदारिबा मैतै सिंग यावना बांग्लादेश म्यांमार मदि अतोप कंट्री सिंग खुंदादुना लेखरबा मैतै सिंगना सरुक यादुना मैतै की नाच चनबी लोलना चिंग क्या से ngaktuna thamnarbi matangdasu wafam kya khanagani फोंदोरकी खुनाई सिगी चोजाइन न तारी मफम पुनमक लेरिब सिंग सिगी मयाम द कम्युनिकेशन अम जहनबा अखोई से मयाम इमोशनल इंटीग्रेशन थमोइन नुंसी चनना हिंगमिनबा मेटे की आइडेंटिटी सी क्राइसिस लाक मेटे सिंग से मफम मफम क्या तागी मरम मोइना अमन कम्युनिकेशन से अनफॉर्चुनेटली अखोई एपेक्स बॉडी अम लेतबा मरम मसन याम न लुब फिम अम तारकबा अखोई नाट की मांगजलकपा अखोई लोन की मांगजलकपा अखोई मयेक से शिरू राज हिंगन होनबा मपान मणिपुर मपान दलिब मैतै सिंगसन कर्म कंडीशन द लई अदुना अखोई कर्म हाइन तौदना यूनिटी अमा ई पाव ओना अमा लोसनबा अखोई ख्वाइदि चाउब नते अखोईदगी हेन मसा संदोक्रिब मयाम लेबिसे मखोई mateंग मखोई नुंसीब सरुक से कोना फंगद्रबदी मणिपुरी हाइबसे यामना पिकपा कोइसा हेबुंग मनुंग द लेब तिनग चप मानना लेबगी फियम द लेब ताबा Numit kunithoi chumna chathakadab ni funipalak suba all Manipur Sumang Lila Festival 29 and 20 Palace Compound le TIC VM Sumang Lila sanglenda ngasi hodokre Sumang Lila gi phampaga se khunai se da pideba ithil ase yenglaga phampaga sibu malim gi thakta pukatpa mathau tai haina hianglam MLA Dr. Y Radheshyam na phongdokre ngasi kumai hodokpu gi thoram da thoi mithung len gi warul piraduna Radheshyam na phampaga sina miyam wakhal lausing thohanba pau phongna hanbata खक्ता नतना नहा क्या दसु सेंटोक लंबी लहले मांगलम चत्ते के लेरक लब फंपाक मखल असिबु मसक काइदना थमनन रब होनब दसु मांगलिला काउंसिल ना अचौब थौदांग लौहननिंगी हैना फोंदोखी ngasi ki thoromadu ki manung chana ho ki chahi da pangthokiba nifu tarelak suba all manipur sumang lila festival 2018-19 da makong mathang ta khrab lila roi singi mafam da manamatum yenthoktu ikai khumna basu utki thoromadu da ya school constituency की MLA T.A. Setaberta amadi Art and Culture Commissioner M. Joy IAS usarugya की
सानदुदरिबा प्ले सब्जेक्ट से थीम से करेनो मरमि मसिना आइकोई हबक यामना थुना इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस द बोट ओइबनेना समाज अमि चापटपा आइकोई आइडेंटिटी ना तनबा साजत चरबोमा साज नाम दबनगे हाइतारदि सोशल थीम से मसी मुन खनबा मथौ ताब्रा हाजे आई पुनिंग द लैजे पॉलिटिक्स यामना कना बुंत द हिंबा यारोय सकपा यारोय पॉलिटिक्स यामना लेकाय रो खुंदनबा नेशन रो सकपा यारोय मरमदना लीला विश्वमा लीलागे इश्यूसिंग अखोई थीमसिंग लेना मतमदा अखोई पॉलिटिकल इश्यू से मसी खल्ल खल्ल द नैनबे फापता अनबिरगदे मसी अचौबा अदु एजुकेशन अमा पे मीडिया से होइननी कदा अचेप थाजी जबने स्टेटस दा ममांग द पालंबलेंगा की लुचिंग बसिंगना सेंटर के लुचिंग बसिंग दे स्टेटस की अवाब मदे मियामना थेंगनरि बखदोंग चादब कया सिनिंगथिना वारी सारमदबना नाकलनी मरक गेप लेहलंबनी हना चीफ मिनिस्टर एन वीरेन फोंदोरक्ली साइड मधुमंगल फाउंडेशन इंफाल सिंगना जेन मणिपुर डांस एकेडमी दा पांगथोखिबा मापलक सुब साइड मंगोल शर्मा मेमोरियल लेक्चर के थोरमदा वाफम मसि फोंदोखिबने थौरमदुदा थोइब मिथुंगलेन ओइखिबा चीफ मिनिस्टर एन वीरेन नमखाताना सेंटर मसुंग स्टेट असदा बीजेपी लेंगाक लाकपदगी लेवाग सिगी मफम खुदिमक्ता हिरम खुदिंगदा फगतप ngamle फोंदोखी लायो खरब साइड मधुमंगल शर्मा पामनंबा से हौजिक लेरिब लेंगाक मसुंग पॉलिटिक्स असिने आइखोइना अहाउबा अफब ओइसा से हरबदी उहै पाम्बी मरांकाइना थाब मथौ ताई हैना फोंदोखी स्टेट डिमांड कमिटी ने स्टेट पीओ ने तान की इंडिया में स्टेट पीओ है बनी मधुगी सोईबदी भारत सरकार ना 49 दगिना 72 फाव पार्सी स्टेट यूनियन टोरी का थमपदे सोईबनी अदु इंडिया की मनुंग स्टेट पीओ ने तान बसे अदुरा एंटीरा चुंबी हां ठीक है अदगी 8 शेड्यूल अखोई की लोन ले वी आर द मोस्ट सिविलाइज्ड कम्युनिटी इन द एंटायर साउथ ईस्ट एशिया 2000 years की हिस्ट्री बैकग्राउंड ले लो कोई मधुगी दी मोइसी मथंग बाप तार का मेप नुंगु गे का ब्रिटिश की मतम की कांग्रेस ना साना न डिवाइड एंड रूल में आजी का लास्ट हम साथी डिसीजन जिलो का नहीं कोई डिसीजन की कयाम फई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कयाम फई राजनाथ जी इश्यूज मयाम सी मेप तौर का कलर हापो का कम्युनिटी मयाम दुगी लाइव सिचुएशन जी पजन ब्रीफ तौर का मुन्न खंगब मतंग दि नो नोई सिने गे नोई दी आईएलपी दरकार You people had to be protected as a BJP की leadership ने लोगों ने एक कोई नहीं लमजिंग बकेफ नमियाम ने सेल हेना लौदुना सर्विस तौब लाइखिदे हैना लमजिंग बकेफ सर्विस की माइकै के सेंगदोरकली केसीपीएमसी प्रोग्रेसिव ना लमजिंग बकेफ की मतंग ने थमकी वो अफम सिंग मतंग ने ngasi मणिपुर प्रेस क्लब द पाउमी सिंग उनबा मदा लमजिंग बकेफ सर्विस की एचओडी पी सना ना फोंदोरखिबदा लमजिंग बकेफ सर्विस ना हौखिबा चाही 2017 दगी हौदुना मियामी सर्विस तौरकपद ngasi फावुदा करिगुंबा मखल अमतगे वाकत लाक लाइट्री लमजिंग बकेप की मसागी ओइजबा सना कांगलोन अमदी केप अतोंगमलगी चपचाबा पैकेज अदु ngakतुना चटले अमरोमदा ड्राइवर चाम थमदुना थबक फंगद्रिबा लमदमसगी ना कयासु थबक पीदुना इमुंग मनुंग पुन्नरिबनि हानसु लमजिंग बकेप सर्विस की माइकैदगी थमलकपग लोइनाना मी मसक येंगलगा केप अतोंगमल हेना लौबना चिंगबा अमत लाइते हानसु थमलकी कस्टमर सिंगना हंगबिरकपगी मतुंग इन हाइतारे गूगल मैप तई अखोइना एप्रोक्सीमेट किलोमीटर सिंग अदु हाइजरगा अमाउंट अदु तारे हायरगा हसी फव हाइतारे पीरकपने अदु मखोइना अदै हेलगदी अखोइना सुमाइना ड्रॉपिंग दना 20% लौगनी 25% सुमाइना पिकअप लाकनी हाइबसुसु कस्टमर सिंगदा अखोइना लोइन खंगनजै हाइतारे अखोइदा सिबिरिबा इरानसे इनफॉर्म यावदी कस्टमर दई पैसा हेना लौब लैती ड्राइवर सिंगना ताथोपीरंब ngaतनी हाइबसी मतंग आई सेंदोक्सगे मसी मतंगसिदा अदुगा लमजिंब केपकी मायोदा ngang हाना गाड़ी असिबु थौरगा इमुंग चामा पुरीबा इसाप हाइतारे अदो हाइब ड्राइवर चामा सिंगसिगी हाइतारे मसिबु नुंगसिबिदुना लमजिंग बना हाइतारे सुमनतगी लमजिंग बिबा खक्तनी अदुगा अखोइना मखोइगी मतुइना सिंथादो पांथोकजरगा अखोइना लाक्सबनी मसिदा सोइखिबा लानखिबा कयारसु ngapiनबैदोंता हाइजरी लमजिंगपुर ग्रुप ना थकनन बिसिंग पी गने हना कस्टमर सिंग दे खंगोट के सेनयाम हंदोक पिरो हैना पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव पीआरई सिंग ना मणिपुर की अचौब कंपनी ने हैना लौनरिबा लमजिंग ग्रुप की पुगनिंग सिंगसिलकली ngasi मणिपुर प्रेस क्लब द पाउमी सिंग उनबदा कैसामतों केंद्र की पीआरई ओइरिबा ओइनाम डिक्शन फोंदोरखिबदा इसिंग पीगनि हैना लमजिंग ग्रुप ना पीआरई सिंगी खुथांगदगी लुपा कोटी अनिरोम मियामदगी खोंगत खरगा मियामदा इसिंग फंगंदन लैरिबा सिदा पीआरई सिंगना
haina thoki bagum khalhalle masigi sumathakta social media singda PRI singbu miyamna lan onur ba yaba machak ma oire maramaduna athubu matamda miyamgi senfam sing adu hantok piu haina tamlakli Ziribam district ta lambi the accident thopki chang anthahan nabagi pandam the nomagi oiber road safety awareness program pangthokre awareness program adu district police Ziribam sinduna Ziribam gi babu parad leiba Ziribam higher secondary school gi sanabung the pangthoki banei mapung oiber thorom adu haudringai da babu parad leiba RK Sanatombi Devi Vidyalaya school gi sanabung dagi Ziribam higher secondary school foba khongchara ma chatki khongchar adu da follow traffic rules safety rules are your best tools alert today alive tomorrow haimana chingba play card kya sijnaki thoromatuda transport ke joint director BK Sharma traffic police ke ASP Khoshnam Sharma Manipur Food Industries Corporation ke vice chairman K Sharat Kumar ex minister A Viren yauna tongan school ke adagi lakpa mahiroi singh saruk yaki Numit nini chumna chathakataba Nature for Civil Societies have a program ama ngasidagi divisional forest officer DFO Thobal gi conference hold hodokre program se Nature Learning Center National Mission on Himalayan Studies NMHS Ministry of Environment Forest and Climate Change Government of India gi miyeng makhada Manipur Forest Department gi Thobal Forest Division sinmani adverse impact of encroachment and art cutting and conservation of wetlands and birds have Pandam the Pangtoki program aduda wildlife amadi nature bu nungsijaba tongan ba mioi yankai rumna sarugyaki Kaksing district ki Kangsim village ta NHIDCL ki Makhada National Highway 102 ki lambi sembagi base camp hoine leiriba JK Constructions and Grill gi kemta Kaksing district police ki team mana thiba hum gi thabak sathakrai National Highway 102 ki lambi sembagi thabak suriba mioi singi leiriba kem sing asida lona yadaba mioi leire haba pau fangbadagi Kaksing district police ki ASP Victoria Yangkhom gi miyeng makhada Kaksing district police ki team mana thiba hum gi thabak adungasi ayuk pung 3 ga minute kundagi 3 minute kuntra pawwa chathaki banai thiba hum gi thabak do da kem adu leba mioi chamri gi verification chathaki adu mapu mipha pundi amata yauki dei Houses Sanabi Pauda YUCC Kwa Ketel Marang Purelna Anisub MNCA under 16 boys Ras Ningthau Memorial Cricket Trophy gi winner oibangam krei Manipur Cricket Association gi miyang makhada chathrakliba cricket tournament si ngasi Model Higher Secondary amadi Oriental College ani gi sanabung sanaki tournament si final match aduda tos ngamki YUCC Kwa Ketel Marang Purelna batting hana tawdun over kun mangaga ball mangada wicket taramak turga ran chama tara manga lobungamki masigi paukhum da YWC Langthawal na over kuni thoga ball amada wicket taramak turga sumnagi ran maripuni pan khak loduna match ase ran kuntare tamaiti banang hoki Final match asigi man of the match na wicket mangalo kiwa YUCC Kwa Ketel Marang Purel bowler Bikas Nanta kiba na tournament asigi PTRC Pasoi gi all rounder PH Zotinna highest run scorer highest wicket taker amadi man of the series tabangam ki tournament asigi best emerging player na Oscar Pauna Ketel gi all rounder M Raichan West Fair Play Team gi manana PCC Mayai Koibina Pangmangam ki tournament asigi winner YUCC Kwa Ketel Marang Purelna running trophy amadi replica galoina basel gi mana lupa listing taramanga amadi runners up ta ki YWC Langthawal na running trophy amadi replica trophy galoina ba sel gi mana lupa listing tara gi mapu oibangam na ki tournament asigi loishin magi thoramaduda Pasoi Assembly constituency gi MLA AK Mirabai Sagolban Assembly constituency gi MLA amadi MCA gi president RK Imo galoina na lamdam asigi masak daiba mioi kyana saruk yaki 1975 ta lamdam asigi lehau da sapong lakiba Manipur Cricket Association asigi lepanai dana awa ana kya khangdun lakpa galona ngasi di BCCI na sinba makhal makha kya gi cricket tournament sing da Manipur ke sanar hui sing saruk yaba ngamlak pa se association asibu sembi sabira ki balai kidraba amade hausi hingliba mioi kya na lamdam asigi miyam da piba choba khudol mani habu wafam ngasi gi thoram da saruk ya kiba Pasoi SC gi MLA AK Mirabai na phongdoki Mafam asi aikoi modern higher secondary school gi area ni haiduna
कोई ओजासिंग तापी लमसी मरुइना अगदी गवर्नमेंट की हायर सेकेंडरी मिंगल लेबनिना मतिक चाबा मफम असिदा सेंबा यागद्रा गवर्नमेंट की मैक एजुकेशन डिपार्टमेंट ना लेरिबा सिदैदा अकोइना मसी रिजर्व तौगे हाइबा मतमदा याबिरकद्रा याबिरओइद्रा हाइबना चिंगबदो अकोइ मुन्ना तानरगा मफम अमा सेंबा हाइबसिदी तंगाइ फद्रबनिना सानबबु योखनबगी दमक्ता मफम चाबा प्लेटफॉर्म अमा सेंबा हाइबसिसु अकोइ लेरिबा रिप्रेजेंट तौरिबा अकोइ चावरबा थौदांग अमनी Taramdo Suba Manipur State Likta YPHU Lalambung Amadi SU Sagolban Ani Mai Pakre Kumukjam Joy Kishan Kisendang Makada All Manipur Football Association Sinduna Kumalampaki Artificial Turf Ground Chatarkli Football League Singing as Sanakiba Nipan Suba Likta YPHU Lalambunga Klasa Kainu Panjal Ani Shino the Mighty Pibangamki Satarkliba Football League singing as Sanakiba Mapan Suba Liktana SU Sagolbana DM Rao Awang Sing Mai Panjal Amasino the Mighty Piki Satariba Manipurki Quite Chow Football League sida Manipur ki tongan mafam singda ki lakot football team taramanga na sarugyari hayeng sanaga da tara subat league ta UKV Churachandpur amasung Nisa Thangmaiban anina lamba taunaragani Achieving Sustainable Development Goals in Northeastern Region of India haiba team the February taramari madi taramanga da numit nini chumna Northeast Economic Association NEA gi kunma thoirak suba annual conference Manipur University ke Department of Economics the pangthok lagani hana NEA gi cherol man khangalakli nauna saba YK College Wangjing gi women hostel ngasi Wangjing 10 tha gi MLA P Brozen na sangakre UGC Grand 12 plan ke santhang makhada lupa lakh humputra nipalom changna room nipan leiba madi famung kunthra leiba hostel asi sa khibani Mapan Subaharao Road Trophy State Level Village Open Football Tournament ngasi su makhatab league match mga sana khiyari Youth Modern Club Harao Road na sinduna club asig sana bungda sana riba football tournament si ngasi ayuk sana ki batara sub league lamlai FC nak Koro nganba FC bu panjal mga amada taramathoi sub league tana Pukhao FC amde Telau FC eni na match ki api matamda panjal amamam chanadu na match draw oiki bagalona na tarani thoi sub league ta nongada FC na Mapau FC bu panjal ahum amada maiti ba pi bangam na ki Tournament sing as Sinungtil Sana Kibataran to Isubal League Pangai Gorkha FC na Sinam Com FC Panjal Mari Ohumda Loinana YMC Hararo Team Ena Hudrom FC Panjal Ani the Mighty P Krahena Tournament is convened and a Topachero Lamana Kangalakli Tim Kunitoina Group Mari Tona Kaidokuna Sana the football tournament is Hayeng Makatab League match Manga Sanagani Hari Haryana ki Kurukshetra Takli February Kunito Yamadikulum do the Pangto Kodoriba Pro Combat Fight League to Haina Mingthon ba International Level Combat Sport League ta Manipur ki Mixed Martial Arts MMA ki fighter ohumna India mode sindu saruk yagadawri fighter ohum madudi flyweight Vonzobi Nomai Temamadi Zenas Lystrom loinana strawweight Mohammad Firoz Khan Mixed Martial Arts MMA ki fighter ohum ST's fight team gi makada train to fighter ngakten hari loina na pangthok ko Pro Combat Fight League season 2 asigi fight card phong ki loina na flyweight category da Bonzobi Nomai Temna Uzbekistan gi Zasu Karimov ka taramathoi sub bauta madi Zenas Lystrom na Afghanistan gi Nazib Bahadur Zavaga Marisuba Bautat Lamba Taunaragani Lonana strawweight category Waina Mohammad Firoz Khan Afghanistan gi Abdul Mazid Muhid Zadaga Taruk Suba Bautat Lamba Taunaragani Hari Matanga Shada Bulletin say tension drinking Mawin headlines on a PJD School Pagalan Mission Makada Model School in upgrade to Kraba Andro Sinjamai Hangam Sunglam Sang is Model School Manga Chief Minister and Viren Maikum Hando Kray.
स्टेट की एजुकेशन सेक्टर फगत लेगांग रिवाइज एस्टिमेट लुपा करोड़ 29 हापलग लेरे मथंग सही लुपा करोड़ 15 खाक थमले है चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे February 13 की कोर्स में बोसिन लौदना पांगथोक हौगदरब क्लास 10 अमदि 12 की एग्जामिनेशन कोटाना बोयकॉट तौरगनि हारिबो आसी वारोइसिन लेगांग अदु मतम पुरननबा माहिरोइ लुप अहुमना तक्सनके मणिपुर तंगदु लैताब फिबम पुरननबा होनबदा लमदम की पॉलिटिकल सिस्टम असे होंदोक मथौ ताई हाइना MHRC की एक्टिंग चेयरपर्सन सीनियर एडवोकेट खाइदन मनुने फोंदोरती वावगाई कॉन्स्टिट्यूएंसी की इरोंग से साबद चही तरामापन की मसा मुबी काई खुमनब मंगलब मतुंग हातोकलग हुंदोकलबगी थौदोक चेनबनि हाइब नुपा अमा सजीवा जेल मनुंगदा चिंगननिंगाई ओइब मोंगदा सिरम लई अमसुंग नमित पुनिथोइनि चुमना चथगना पुनिपुनिपान लक्सुबा ऑल मणिपुर सुमांग लीला फेस्टिवल 2019-20 ngasti Imphal की पैलेस कंपाउंड लेबा TIC सुमांग लीला संगलेन होदोकरे